I posljednje misle su ovdje ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu želim da vam pokažem kako da nađete svoje trke ili misije u GTA 5, da napravite playlistu. Tako da idemo započeti poslije intro. Kao prvo idete da tražite Rockstar Games, ali to se sve radi na internetu, tako da znate. Evo i ovdje imate opcije, ovdje će nam se sve pojaviti, kao što možete da vidite, ali dobro, ovo nas ne zanima. Mi idemo u sekciju Jobs. I sad, kao što smo ovdje, kao što možete da vidite, imate i ove kao RPG protiv auta, što ima dosta stvarno cool stvari, ali nas zanimaju trke, tako da u gornjem desnom uglu imate opciju da ovdje sve sebi namjestite. GTA 5, PC, koliko igrača, dobro ovdje se ostavite na any i koji je tip posla. Znači nas zanimaju trke, tako da i stavite ovdje stunt. Evo i na primjer uzet ćemo ovo. Pošto ja već imam 3 trke, ja neću to raditi, tako da znate. Evo ovako, i sad ovdje imate par podešavanja. Znači prva opcija je koliki je rating, druga opcija je da li ste igrali, treća opcija je koliko je igrača može biti, koliko timova je četvrta opcija, peta opcija je šta je to, stunt race, ovdje je koliko krugova, ovdje koliko je dugačko i na kraju koja je klasa automobila, ovdje piše super, tako da znate. I tako, samo ovdje presnete bookmark job i onda će vam pisat ovako nešto. Remove bookmark. Ja ću removat pošto već imam 3 trke, da se ne zbunjim. I sad idemo u GTA 5, tako da prebacimo se. I evo ga, ušli smo u GTA i šta sada radimo? Sada pričat ćemo SC meni i idemo u online opciju, druga opcija. Ali morate biti u online. Znači ovdje imate par opcija. Jobs, ovdje da se pridružite prijatelju ako je online. U mene niko nije online, tako da ovdje da se pridružite vašim crew memberima. Sad ovdje imate playliste. Znači i tu pritišćite enter. I onda imate ovdje par opcija. Moje playliste, ovo su playliste koje ste već napravili. Ovo je da napravite novu. A ovo su playliste koje su oznake, koje su kod vas, koje ste preuzeli sa interneta. Ovo su koje je Rockstar napravio, ovo dvoje zadnje ne znam šta je. I onda idemo na create. Evo ga, add bookmark. Znači ovdje idete na kraj, da dodate poslove koje ste već kao štiklirali. I ovdje imate sve trke koje ste i igrali i koje ste dodali. Tako da, ja ću sada vidjeti koje ste te 3 trke, tako da znate. I onda ćemo nastaviti dalje. I znači kada ste izabrali koja je tu trku, ja mislim da je ova ta trka, sam sekundu da ja to provjerim, jeste, to je ta trka. Ostavit ćemo nazad, vratit ćemo se ovamo. Ovdje sam stavio te 3 trke, tako da znate. I sam pritisnete enter. I tu je dodata već jedna trka, to je to. I evo nas, tražimo za nju trku, tražimo Street Wall Ride, evo ga, to je to. Znači ovdje ste poredali, kao što možete da vidite, kako ste postavljali, tako ste i redali. I kada ste to završili, pritišćete jednom back i onda imate ovdje na kraju opciju Save Playlist, enter i sada ovdje upisujete vaš naziv. I stavit ćemo naziv trke 1. Pritisnete enter i to je to. Vaša playlista je uploadovana. To je to. I sada, onda kada hoćete da igrate, dođete opet u online, enter, onda idete playliste i moje playliste. I ovdje ćete imati koje sve playliste i ovdje ćete vidjeti koje su to sve playliste. Tako da kada želite da pritisnete enter. Ako želite da obrišete playlistu, što ja neću obrišem, pritisnete space. Tako da
mi idemo završiti video u stilu. To je to što se tiče ovoga videa. Nastavite, ako jeste ostavite like, podijelite ga sa drugima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Imate jedan veliki pozdrav! We could just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're